Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, кымбаттуу кыргызстандыктар, амансыздарбы? Экрандан алыстабай туруңуздар. Биз берекелүү Кара Суу жергесиндеги Кара Суу базарына келдик. Сиздерге жакшы бир пайдалуу чыгарылыш жасоонун алдында турабыз. Биз менен болуп туруңуздар. Биз Кара Суунун хостовар рядында турабыз. Сиздер бул жагы бытовой техника тараптан келсеңиздер да болот. Ал эми бул жагы 85-катардан түз эле кирсеңиздер, бүгүнкү чыгарылыш жасаган кийим тигүүчү машина Баую фирмасыны саткан контейнерге келесиздер. Алаудун таксыр сиздерди ушул жерде күтүп алат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Амансызбы? Иштериңиз соодаңыз болуп атабы? Биринчи катарда экенсиз да? Биринчи катар башында. 85-чи рядта. 85-чи проходтан Кириште. Алаудун таксыр айтыңыз кана биздин көрүүчүлөргөчү. Машинеңизди кандай иштейт, кандай тигет, кайсыл фирма подробный бир четинен айтып берелички. Har xil firmalar bor. Bular ichida eng yaxshisi Bauyu firmasi. Arzonroq desa, uni Akito firmamiz bor. Ha, bu Akito arzonroq. 25 ming so'm bizdaga tushirib beramiz. Andan da tushirib berasiz. Dastavka, uстановка qilib beramiz. 3 yil garantiya beramiz mashinaga. Tok menен иштейт. Tok menен иштейт. Беззвучный серво мотор деп коет. Скоростлары лигировка болот. Иголкалары тевапас болуп лигировка болот. Бүт бары. Канча түрү менен тигетен бунуңуз Акито? Bu түзчак тигет эке. Түзчак тигет. Только түзчак тигет промышленный ишлеп чыгарышка маслаштырылган. Фирма Кытай. Фирма Кытайдыкі. Оригинал. Жакшы, жүрүңүздөр. Бунуңузчу? Bu Bauyu firmаны түзчаги. 180 модель деп коет. Бул дагы ошондо бу оригинал бренд фирма. Брендовый. 180 деп теги жакта 180 модель. Өзүндө регулировкасы бар. Регулировкалар бундай ошондой. Скоростлар тез кылса болот, секин кылса болот. Иголканы тевада паста кылып регулировка кылса болот. Тетик жеринен өзгөртсө болобу тигүүлөрүнү? Өзгөртүрсө болот. Болот. Светильниктери бар жогу өзүндө бар. Бул жерде экрандары жанат, бүт бары. Экрандары жанат. Электронный. Электронный беззвучный моторда, бардагы серво мотор болуп калган. Зор фирмакында. Алаудун таксыр айтыңызчы эми. Сизден бир маалымат сурай кетейин. Бул сиздин иштеп жатканыңыз фирмаңыз бир канча оштогу секторге мына ушундай машинелерди жеткирип берди. Кайсы жерлерге жеткирип бердиңиз? Кандай заказдар бар? Мындай кеңири айтып кетиңизчи. Оштеги чоң цехлерге машиналарды орнотуп бергенбиз. Булардан биттеси Dastan Steel'га көп машиналарды орнотканбыз. Dastan Steel'ге да сиздер баргансыздар. Ойбо. Буну көпүрөөк у жерге 188 Jeep 940 бера турган моделден орнотуп бергенбиз. Бүт барыны цехке. Цехке. Заказ кылса демек алып барып установка да кылып бересиз. Ош өзгөнгө чейин бесплатный доставка установка кылып, бабары тиктирип беребиз. Уктуңуздарбы? Ош өзгөнгө чейин бесплатно доставка установкасы менен дейт. Экранда номерлерди дароо жазып калыңыздар. Келиңиз. Бунуңуз кандай болуп калды? Бул ошо түзчак машинаны автомат деп коет. Автоматы. Закрепканы өз берет, Jeep 940 берет, лапканы автоматически көтөрүп берет. Ушундай функциялары бар. Jeep'ти да өзү кыркат. Өзү кыркат. Зор экен да. Кыскасы токко сайып койсо болду. Материалды сап койсо тигет. Өзү кыркат. Өзү тигет. Эми автоматически функциялары көпүрөөк да мында. Наркыларга караганда. Эми айтыңызчы, Алаудун таксыр, эгер буларыңыз ичине бир жеринде иши чыгып, бузулуп калса, кандай болот андай жолдору? 3 жылга чейин эке моторуга, платасыга, машинанын өзүгө гарантия беребиз. Гарантия. Бирдеке болсо, биз барып көрөбүз. Эгер болбосо, жаңыга алмаштырып беребиз. Болбосо, моторлордун бар жогун өзүбүз ремонт кылып беребиз. Зор экен, кызматыңыздарчы. Зор экен. Бунуңуз кандай болуп калды? Чоңураакпы? Бул дагы ошо автоматты жаңы модели 288 EP деп коет. Bu ham avtomat. Zakrypkasini, nerede zakrypka beradigan funksiyalar полный avtomat, unsiz yo'q. Bu ham ignani kontrol qiladi, lapkani o'zi ko'tarib beradi. O'zi ko'taradi, o'zi kechadi. Jeepni o'zi qirqadi. Endi buninguz qancha turi menен tiget? Turasidan guldu qilib tiget, har qanday tiget bor. Tuzchak tiget, o'shani guldu qilib, qalin qilib, juqa qilib. Mana yerda tetiga настройкалар ham bor ekan-da. Настройкалар zakrypka berganda 2 qavat, 3 qavat qilib beradi, tugatganda boshida beradi. Ko'rdingizlarmi? Tetiги жерде бүт бар электронный кнопкалары бар. Көрдүңүзбү? Сиздер каалагандай кылып тигип берет. Бул жерде минус плюс эки жакка жылдырган, кыскасы электронный, удобный, азыркы биздин заманга ылайык машинелер. Мына ушул 85-рядтан келгенде хостовардын башындагы биринчи контейнерде. Мына ылдыйларыңыз эмне болду эми Алаудун таксыр?
Nerdagi lapkani ko'tara turgani bor. Funksiyadan avtomatik lapka ko'tarishni o'chirib qo'ysa, tizimidan manda lapkani ko'tarsa Bu bo'ladi. yoqqa tizimli turtib qo'yadi. O'tirgan yerida tizim. Hech chaqa jilmaydi, qo'zg'almaydi. U endi avtomatda o'chirganda ruchnoy ishda turgan narsasi. Ana aldingizdagicha. U gaz pedal o'shani bosib turib tiyib ketaveradi. Tezdetib, sekindetib, regulyovka sherdingiz. Zo'r ekan, ko'rdingizlarmi? Original Xitoyning firmalari mana shu Alavudin taqsirdan konteynerinde qisqasi ustanovkasi bilan o'zgun. Büt bardiq bu yerga suratlarni ham chiqargan ekansizlar ortuna. Zo'r reklama qilganmiz. Yaxshi. Buningiz ne oldu Alavudin taqsir? Bu o'sha mashinani raspashvalkasi deb qo'yadi. Ko'ylaklarda, futbolkalarda aslini bugib turib tigadi. O'zi bugib tigadi. Bukib tikkanda u yog'indagi bu yog'inda raspashvalka avrolokka o'xshash qilib tigadi. Lekin avrolokka o'xshab 40 payt. 40 payt. Gördüğünüz tikkende. Bir jağını qalın köp arğanday түсте qılıptır. Tetiga ikinci tarafını biraz suyuqroq. Artcan görelçi bunun qanday bo'lib qoldi? Güldü qılıp da tiga öğretken. Ikkita jivini qirqib qo'ysa, ikkita strochka tushadi, orqasini güldü qilib to'qiydi. Voy. Bu raspashvalkaning eng oxirgi modellaridan. Eng oxirgi 500 deydi qo'y. 500 modeli funksiyalar o'ziga o'rnatilgan. Buniki ham skorostlar ligirovka bo'ladi, svetinniga o'chib janat. Elektronli. Elektronik. Gaz pedallari bor ekan. Buni uzun tizak emas, ildiga qo'yibdir, ha? Buniki chap oyoqda bo'ladi. Lapka ko'tara turadi. 500. Bravo. Bunun uzun bahası qancha Alavudin taqsir? Buniki 55 ming so'm. 55 ming so'm. Dastavka ustanovka qilib beramiz bularda. Andan da tushib berasizmi? Andan da tushib beramiz. Gördüңүздөр Sizler qalagандай көйнөк тиксеңиздер дагы, шым тиксеңиздер дагы, мына ушул элитный кийимдерди тиккенге мына ушул машина сиздерге керек, сөзсүз. Кара сууга келсеңиздер, табасыздар. Басым уктуңуздар, андан да түшүп берем дейт. Удобно экен. Мыналарыңыз канчадан болуп калды эми, Alavudin taqsir? Bularimiz aka 43 ming so'm, 45 ming so'm. Бул 45 миң сом. 45 ming so'm. Жана сиздерге айткан 288 модели, 280 модели 43 ming so'm. 43 миң сомдон. Тетигиче 180 modelimiz 27 ming so'm, dag'i tushib beramiz uni dag'i. 180 modeli 27 ming. 7 ming so'm deydi. Andan da tushib beramiz deydi. Bunыңыз qancha bo'lib qoldi? Bu Akito firmamiz 25 ming so'm, uni dag'i tushib beramiz. Buni da tushib beramiz. Басым уктуңуздарбы? Bir chetdan ana sizlarga dag'ini aytib beramiz. Junuscha, Alavudin taqsir. Buningіз ошону эле жаңы упаковный экен, а? Buni ustiga salfani javob qo'yganmiz. Buningіз 600 ekan tetigi жеринде model turadi. Shu raspashvalkani avtomatik model deb qo'yadi buni. Бул 500 sizler көргөн. Ал эми бул 600 ekan. Bundan 100 есе чоңурагы. Кысасы. Buningizda ошондой эле иштейт. Bu ham o'shanday raspashvalka qiladi, faqat bu avtomat lapkalarni o'zi ko'tarib beradi. O'shanday funksiyalari bundan oshiqcha. O ishlerini ko'rib tashlaru, robot-ku buni бүтүп барыш. Qarаңыздар. Бул bir saatda bir 10 чакты кийимди тигип чыгарып берге дейго. U tigishiga qarab tez tiksa bo'ladi, techavar tezligiga qaraydi. Zo'r ekan. Bul yerga iğnelerdi, jiplerdi qadab qo'ydi. Jiplerdi qadaysizlar, qisqasi 1 2 3 4 5. 5 türlü jipti sizler tige turgan jeringizlerge apарып tigip berет ekan. Bu yerda monday zapchastlarınız da barmı Alavudin taqsir? Buna kichkina zapchastlarimiz da bor. Uşul sizden satып жаткан машиналарга керектүү запчасттар. Kerak bo'lgan zapchastlar. Bunun bası qancha bo'lib qoldi? Aytыңыз. 600 $1,5 ming. $1,5 ming. Avtomati. Kimler aladi endi buni ko'pinchasi? Uni ko'pincha katta sexlarga olishadi, ish tezlatgani. Malarda 100 ta tiksa, unda 150 ta tiksa. 40 so'mga qancha bo'lib qoladi? 130 ming bo'lib qoladi, tegiragi. 130 ming. Zo'r ekan biroq mashinachi. Jon pulini aqtay turgan mashina ekan. Bunaqasi nima bo'lib qoldi? Bular maymun qaychi deb qo'yadi, ko'p materiallarni qirqqani sexlarga ishlaydi. Qalin bir qilib 50 qavat qo'yib turib, kesib qo'yadi. Buningіз ham o'sha firma ekan, ha? Boyo firmani. Boyo firmaniki. Buningіз qancha? Bu $320, 27 ming so'm tegiragini bo'lib qoldi. 27 ming so'm deydi. Buningizchi? Bardiq o'shanday ele, senalari birdaylar, faqat razmeri cho'ng kichik bo'lib, razisa qiladi. Buni ekoy birdaylar ekan, ha, ko'tarib qo'yibsiz. Bu kichkinaroqmi? Bu kichkinarog'i, bu o'rtanchisi, bu eng cho'ng'ida. Senalar birday, zapchas birday ketganda bularga. Senasi birday, cho'ng kichkina. Noji katta, cho'ng kichkinaroq bo'ladi. Tavasizlar qisqasicha. Buni o'rtasidagi nengiz? U o'shani kichkinaroq, rezak deb qo'yadi. Azroq materialni qirqqani o'sha. Kichkinakay sektorga deydi, ha? Yaxshi. Sonu zapchastlag'im bor. Gesi uchun mana bunday jabdiqlarim bor. Barda qisqasi mana shu Alavudin taqsirdan magazininde, do'konunda qisqasi. Bularimiz kichkinaroqlar-ku?
Bular bытовой mashinkalar yaponskiy. Yaponskiy Uyda ishlatgani stolsiz o'zini ko'tarib yurib ishlatsa bo'ladi. Chaqandang ha, bir uyga keraklanuvchi aparat. Bunisi qanchadan? Bu 9000 so'm. Buni ham tushib beramiz. 9000 so'm. Tushib beramiz deydi. Bunisi? Bu Zoyer firmaniki 10000 so'm. 10000 so'm. Bularni dag'an bir turli qilib tegat. Yo'q, bular 15 turda tegat. Nerda o'sha qanday tegishlari guldari bor. O tetigi suratlarni ko'rib o'tasizlar-ku. Qancha turi bo'lsa, mana shu Zoya firmasi o'shanday qilib tegib beradi. Значит, mana yaponskiyingizda o'shanday qilib tegib beradi ekanda. Buldagi buni funksiyasi kichkina ozroq, qulayroq, kichkinaroq. 8 xil tegat, ana petli ochadi. 8 turi bilan tegib beradi ekan mana yaponskiycha. Jo'g'ridagilarimiz qayoqning firmasi? Bu ham Chayka bilan Zoyer kitayskiy. Mana Jaguar, Janomelar yaponskiy firmalar. Значит, bu Janome yaponskiy, alami Chayka xitoyskiy ekan to'g'anlar. Bas qanchadan bu Chayka? Bu 11000 so'm. 11000 so'm. Voy bo. Buni petlyasi rushnoy ochiladi. Har bitta chegasini tikkanda bittadan burab rushnoy ishlatadi. Tok bilan. Tok bilan ishlaydi. Bo'ldi, pedal bo'ladi aslida. Ko'rdingizlarmi? Materialga obrazец qilib tegib tag'in qo'yibdir. Har qanday turidan. Qisqasi qo'rqmay olaversangizlar bo'ladi. Qo'ldan chiqqan, qo'llanilgan, tekshirilgan firmaning yangi mashinalari. Ularning ichida eng yaxshilari shular, mana Janome firmalar bo'ladi. Buni 11 turda tikkani bor, 15 turda, 25 turda tikkani borda. 25 turda tikkani, nerda 25 turda tikat, ana petlyasini avtomatik ochadi. Bitta qo'yib tikkanda aylantirib 4 burchakni avtomatik ochib beradi. Zo'r ekan. O chakadagingizning bosi qancha qoldi? Bu ham o'shanda birday, ammo uchovsining senasi birday, faqat sirtdagi suratlari boshqacha, bir-biridan farqli. Suratlari boshqacha. Zo'r ekan. Ishtashi birday. Ishtashi birday. Zapchaslari bor buningda. Barliq zapchaslari, lapkalari bor. Bunaqasi ne aparat bo'ldi deb aytingizchi. Bu petli ocha turgan, sexlarga ishlata turgan mashina bu. Petli ocha turgan. Petli ocha turgan. Qancha buning o'zi bosi? Bu $1,500 jangasi. Bu kichkina qo'llanilgan 1200 ga beramiz. 1200 dollarga beramiz. Kichkina qo'llanilgan, biroq japchang'iday turadi. Hech bir yeri. Hech bo'lib turib. Korobkadan ochilgan, ishlatilmaganda boshlaydi. O'shani aytamiz-da, tetiga yerlari butib bor, hech bir yeri hech bo'lmaganday turadi qisqasi. Korobkadan jangi chiqqanda-chi. Bunisi boya. Bu top chiqadi ayt. Top chiqaday turgan mashina. Top chiqaday bu. Voy bo. Top chiqaday turgan mashina to'g'anlar. Bosi qancha buning o'zin? Buni 720 deb atamiz. Buni ham kichkina tushib beramiz. $720. Buni da tushib berasiz. Yaxshi. Bunisi? Bu zigzag mashina, motor o'ziga o'rnatilgan bezdушный motorda. Bezdушный, zigzag. Zigzag ana прямой строчка tegadi. Прямой ham tegatgan, o'g'il. Atayin bunday qilib qada qo'yatgansizlar-da? Obrazceslari o'zidan chiqadi-da. Yaxshi. Sonini ekan. Bosini aytdingiz. Buni 39000 so'm deb atamiz, kichkina tushirib beramiz. 39000 so'm. Tushib berasiz. Bunisi? Bu o'sha zigzag mashinani 100 turda o'tkazib turgan avtomat. 100 turda? 100 turda o'tkazadi. Voy bo. Charchab qoladi. Bu 100 turda tikkichaydi. Qancha bunimiz? Buni 70000 so'm deb atamiz. 70000 so'm. Bu yerda bilsa qadalava? Remen bilan ishlaydi, aslida motori bo'ladi bu modelda. Tamam. Tetik ildiylarni deng-a? Yo'q. Tizega nol jabdug'i bor ekan, tetik jonda gaz, go'yit vaziyatda turganlar bor ekan, stol bilan ketadi. Stol bilan komplekt bo'ladi. Zo'r ekan amash. Bunaqa sizlarga mashinach jipni salasizlar, mana bu yerga tegib berasizlar. Qo'zg'olg'ich. Bunisi qancha? Bu ko'rsatga turgan mashina, mebelchiklar, keyin atni to'qimlarini shunday narsalar tikkan ishlatiladi shu mashina. Koja tiguvchi. Qalin narsalar tikkanga ishlaydi. Atning jabduqlari deydi. Koja qisqasi shagayshi mashina deb qo'yadi. Shagayshi mashina, qalin materiallarni tegib turgan mashina. Bayo, bular original format. Tetiga sizlarga taq bo'lishini ko'rsatib qo'yin, tegib obrazец qilib ta qo'yib turadi taqsir. Bunisi qancha bahsi? Buni 43000 so'mga beramiz. 43000 so'mga berasiz. Uстановка qilib berasiz, to'shta olsa. Uстановка qilib beramiz. Zo'r ekan. Turidan bor ekan. Bunisi? Bu mashina двухстрочка deb qo'yadi, ikkita igolka bilan tegat, koja jinsilarni chegalarini tikkani o'shanday mashinalar ishlaydi. Space mashina. Space mashina. Bahsini aytib qo'yamiz. Bundagi 70000 so'm. 70000 so'm. Tushib berasiz. Tushib beramiz. Zo'r ekan. Boyo. 188 deydi. 188. Прямой строчкani jivini o'zi qirqib beradigan modellar. Narigi avtomatlardan razницasi bu tolka jipni o'zi qirqib beradi. Aqchasi arzonroq, o'ng'ayroqda. Qancha buni o'zini bosi arzonroq? Buni 31000 so'm. 31000 so'm berasiz. Uстановкасы bilan. Uстановкасы. Ildilari bor ekan, but bor, stol bilan, to'g'anlar. Stollar bilan komplekt bor. Buni o'zimi ham qoldi. Bu overlock deb qo'yadi. 5 chiplik, 4 chiplik overlocklar. Ko'rdingizlar-ku? Sizlar qalag'anday qilib
тигип бере турган машина. Бою 900 дейт го. Boyu 900 modeli 43 ming so'm ақшасы. Buni dag'i bir model bor, 700 model, xuddi shuni kichkina arzonlatilgan modeli. Adamda бар сизде. Undan dag'i bor. 38 ming so'm. Жакшы. Уктуңуздарбы? Биз сиздерге кандай тигилишини, баасыны, каяктын фирмасы экенин алаудун таксыр өзү көрсөтүп, тиккендери менен кошо көрсөтүп берди. Кыскасы төмөндөгү экрандагы номерлерге чалып, заказ берсеңиздер дагы Оштун айланасына установкасы менен бар дейт. Чала бересиздер. Алаудун таксыр сиздерди Кара суунун 85-чи катарынан түзүлө кирсеңиздер, Хосталардын 1-чи контейнеринде күтүп алат. Таксыр ишиңизге ийгилик. Соодаңыз жүрүшө берсин. Элге кызмат кыла бериңиз. Амандыкта жолугушканча.